enra ye mama Angie wode ne 5,000 Ghana cedis ba ye se wode support it mommy onyame insha papa onyame insha won so Reverend Akatechi Afrifa nyame insha won so papa mame nko na mene me sister enkodi enkomo obapa mame ma wo ache no man na oneno wo form kakra mame ya na mame na ho ye de me pachoye ho ye pa pachoye pa okay wudin me de Grace Amponsa pachoye ye wo Amponsa wodi ane nya Amponsa wo wodi ane ye Amponsa pachoye okay anu ye wo papa din ana pachoye okay Amponsa pachoye all right Amponsa free hina bai me pachoye me fi wasa ekropon pachoye okay anopai Amponsa me pachoye start ya ashase no kura ne yenko me pachoye me ni me kru na wo bai ne ye wo wasa ekropon ne wo ne ohun me na me sumi ehunu na obekoye bibia anyankopon cha de obeche e baba akon to obeche e baba akon nsem o twika o ma onyagakra na me so de ama me na makọ hospital me so nyame wona me so makọ ka na obedient e wo ma no omaje finsem me so me pamade te akura no ho nsem nuama bibia me ka oso oni bi me ya na me toto bibia na akura ne baby bath ni bibia ese me tode ma toto bibia hospital dia no moje se de be ya ye mienu nyina ya ni mu ase na awo no e ka me na ye koye omo se omo de me be ko theater no my operation eduro bia ye betwere ma branch se won kono nkoto eduro na tese health abenti office bibia akova oni nurse fo ntokwa wo no de enye easy mo bufu yi ka se mo bo mo nhwame na ma me kotodwe egu fom na mo de me ko theater ko ye mo operation ye bibia nti edu ta ma be yi me no me ma me eton ne ma wo store no se opeska mo so be 3 million nti ma me mo ne bo sha na ma me se ye didwa wo ya wada nti wadidwa ya wada nti oniska bia ewo ne ho oniska bia ewo ne ho oka sa na branche ni bufu ya no ya de opie ye nti opie ye no sa da ne tiri de anka so mo se mo yime na scanning mind omo se gisa me da ma ade eche nti omo kasa e pa sanka enye se me ba ya me ni omo nya yi bia anka omo be yimi atofo mama da fo ne mi kunu ye nti sa da mi sun ma ko mi sun papa sanse mani wi ankasa na okoko duedue mu anaja me so me hwe anye ya de che na o mai na me ma apprentice ba akoko fa taxi bai na me betenem na me de call bank na me ko yiska ti me ko yiska na me bedu gate na no hono ma no so ko pa bosia na obeyi me so aka nya medi me ma me so de me ko na wa akohwe me a o se wo mpene me so me hwe a efie nye na me ye de di me ma me echi na fa aka no de me ko ye ekuro ni so a me ma me poti kuro ni ma wa se kropo hono ma di akwa eska me ko yi ono na me de to me ho eye de didi kra na me nua ba ko ono oye galanse adwuma yankopon chaade o se chana fo bi kanti me kunu mra metwi na ya okoya no wanye biaba akra aka na eja ma me so mo na ehwe me ejina ne papa okra me so okwa akra ba no okoya o de ka ready biaba obaye wanganja me sane papa na toma o so obi die wo ma na ne papa friend say omra no mo kwa akuapem omote awusem ti omo kwa akuapem ti omo sa omonwema no mfa nko njo koye na omko sa onwema no mkoye no o say ne papa say won fa ka ni nsi ho sa ka akro ya meku meka ho ma miensa wa walu mo sa oba na odi kan ne woni ne store plot adan si so o ma dada no aton edan no aton plot ni nyina e wa sa aka no njo mo friend no na okodu ya no say omu yi nyama ni wie na so ba betu akọ na ne papa so on fa ka ni so njo on fa ka ne ma no na otu ka no o so on fa ka ni so no tu ka ma se ba afre me ma se be ma afre me mi kuro omu na mienu me ma mienu no mo papa ne ma ono so frɛ me sa ben ba bia me kuro wo bia men kan che no fa ka ni mesu anya sa de a ni nua ba akọ be ma no no oye fire service sa de che no so sane ni duty di a ene obaba beto no o ba bia wo na me se mi kuro no o ma ho mo ne ko yo mai te hono ma na me frɛ mi kuro sa asem be na esi no se we ya busu asem din men ka ma no tu
ja mankasa no okoye to okoye no sana ode ka no ko wisem wo ba bia papa ne se wo mra papa ne ka je so mbehwe ni koko so ma no na onko akuapen kwatena no koko no so awanfa ama no osaso de ma ahwe suni Ezra 94. eti ekrom wo hene koko ba ko na mikrote eno so anka mo pese omoji koko ni friends am se abranche ko na kohwe koko do se nipa kro atwem na so watwa bode a onti koko eti ko enye sa koko no dia ka ode ni ti beboda ni nyina ya chi na akorei medine kakaka eduta ma akorei be ko school me friend no se wa huni asindi ya me bia me menye na me ko school private school ko twetwe akorei di school atale school bag ni bibia ese metode ma ye bibia 94.1 FM. e wo ma na ma fra brantie no se bi ni ho e wo ma ni obenya na oja sen ni me na ja me guso kakaka na me hwa akolei te ya kakaka no ba he no se me mbeka ne ho wo ekurum ho no wisem kurum ho na me se ho no adwuma nhyɛ da anya yi na me sa meka ho na ja wa wale mi nte sa me ye de me ko ya ebusuafie na branch di makotena na asewo mu fi akwantum na mo ba me ni omoni asem me ni obi akoda na de wi asewo ne kumafo be ya kire me no ma me ka ba ko na nsai dia yesiye me wo ba be ma ba ko na me kunu so wo be ma ba ko na ye nyina ye tifi o mo ba ye no na me ba ne se wakonsu awie no so kwa akwadware no wase ni su ese wo no de sapatu 94.1 FM. ahon ma na me kunu ba ne ba ye se no so kwadware na me se ne ma wonua ne nwale wie na wo so akwadware kra ne se da eti na we asonsu na we etwe na me sore na me sinya na me sore na me ji nsu ni fi me ba ne nsa na me sa tum na me yi sapo no se sa dia o ma me kunu ba ne kan kwadware wie a de sa me ba ne bie na no ka se roba no po ma ne toy e ho bo me po me tia na se me na me toy ntidie on fa kwadware wi a wo so be dwale ma se ni makuma wo te se akra ne bie na no ka se roba no ma ne toy a enye yize obi asole gidigidi a wo ba me ba yi so nya me pe obi dan na me de me be yi kwa shem na me betana ase no mugu so ka sa me de ma yedin na me sim nyam na se wa sore o di matem sa kasaya ma yedin o wie no ka sai sa wale fu we po de me awale ni gu a wo pe man kasa ma jin desio ma se di matem wie makuma hu sai man kasa nti ono so asore on so be di matama abo abre wa mo ya kan ma me na me ka ho wa na sa be so mu makuma ma se wie na makuma ne be so mu wa se friend say me pa cho ya friend mama odi pacha eno akuma no so e anso e friend is takos ano se me mabusuafo abodam o kan sa hye me na me se mabusuani be na be ka wa no pe awudi mabusuafo atan so mabodam na me ka che so mabodam de ne wo na wa bodam sanse mabusuafo de o mu nko sa ntokwa wi wo na wo pentokwa na wo gian no pe di atem de anya wo na wa bodam ame ya da me ka sa che na me kunu no na me faafo me bo na mane se ne yakoso ofiade anu ya den no se ma men kasa no ba nti oba no ene oni o mukosha ohun me ni masema ye de ba ye o ka ye na ja me de me kama manetu na bia tin baby ene enye yizi sa fie ono mo ba ye ndie mam na meni ahoto ofie ho so mo ko no mo ba dia sa seconds no ba be de che se meni o mo ti fie ho me so me hu bone kura me de di o mo bebetuma be gina wa ka se sei na waye me na me catch up branch sa dia won pe baby ni entu ni tu fifi ho se kroni so mpo ne ye betena po ayen tu fifi ho a branch nti ne ho ase da no so ya buro ana wo kume omo ye ya omo ba be kono omo ba be kono na me kuru ka kire me se obe mama me ba no ni mama de akwa na akwa kodi akoma no ye den o yi enkura na tare no asew na wo ne wo ko asew no wo ne wo kuma ba fie wo don de kakra bi enu asesa afaso wo de wo baba na emu o makro me akwara na me ne wo no so de ne ma ne ma me akwa kodi akoma sabe na wo ne idie din kai ono me ne na wo ba kope na me ne na wo sabe na wo ayi be ma no be fa wo fi wasa kropon me pa cha ade wo kwa ebisa ho me pa cha sabe na akwara na nya sai me pa cha no wa nya be say 5 years
oba na abema oba ane wase de ne ko mpachan hinfa kwiapem wode ne kwa dan say so your bad time sabe no nguko no nye wo nko anye wo ba no be pacha me ba menene na wo sa akwa ye me pacha dabi o me se wo ni wo ba ne na free wa se ko pacha ekwa wu ku na menene no ene sabe na wo na ka wo ho me pacha me nko na me ko ma wale enti se wo bi enka ho akra bi enka ho me ba na ono nko ba ko pe na na wo ma wa sia fa wo ba 5 years every one change de na akọ ehrefa yo akwa dan me kaya me crusade me bo me ka ja say akwa wo ba no so ye ba akonye se bia mo me ne jiji mani no na wo de akwa wo de dabi e wo de e bia na wo ni je se bia so de akwa de be ko na so ho ahen ha wo e bia wo tumi akwa me ba cha nya sa te me kokko bo me kru bra ba akọ ama ne say na mi kunu aka no say sa kwama one de enya hwente ma ne fa akra na me kama no to no de akra ne koye enti ode akra ne koye no ewo mu ana ma frɛ ma se na ma ye de ma bisa akra na se ma bisa mo nyina ase da ko na me se me ye meko for ye program me se me ye kwanyum na e bi kama kuma se me frɛ nti me frɛ na akra no na me de ma se ne me ne kasa wie me ne kasa na me se on fa fo ne ma akra no ye de one ne me ne kasa enti me ne akra ne je phone no na oba be kasa na kura ni su na me say princess aden no say ma me ba ho na mo say ma boniti ma ye ni ti ama na mo say o mo koyi meti na ma ye den o ma ko twuro me din wo school hono na o ma ko school hono eje esa na asem ni kiki me na me ka che me ko say sa mo bi school na akokwa fa akora ne bra akwa ne bra na wo so wo niska sa na wo ne wo ma me ma ye ba ko ti akora na akotwura akora ni din ana eje me ka sa na say ai akora na o mabium o mebio na me se saa o mebio enu nti na wo ka so won kwadi akwama na no me de minim se ne nana no to kwadi akwama wo ho a enyam fo so nti won de menyi tum kina ani onsuro me abusuafo ba bia me pa bia me fa nko na me se saa me na me ti ase na me ka se me ntumi tete me ba na twa se ma se na be fa akora no ko tete ne de aye be hwe enya me ka sa de ne damasum damani so obobo me na me krede ekuro nketu mu me ma ne burohunu ema bubohunu ma bubohunu ampo me ma ne burohunu papa on de woni ne kasaba ko mienu pe e twa so ye de obo me kwan ye man kwate so ba ye man robe edware mu so ba ye bobo ma basa unya kwakape no wo ma me no mu di akire 94.9 ko ketu mu me ma de ompe burododo sa branch e betu afri ho no mo da me de ne kaka na akora nya 7 years sasa o person me hwa akora no wate se wo se wo no wate se wo aban mu se akora nya 7 years automatic nintin sa akora i betra me nche kura na branch ya nya 7 years automatic woni waja awade oni me nyaye mama woni waja awade oni me njai wate ne dia ma hwan da gbogbo no mo so ye eno say yate mra no e bi ni yakeka mra ni bom se basa woni wo be yi nya awade na wo fa ayi na da kwa so atamakwa ne say woni ona na ekodi holidays di aba e wono kra de wo kra de che say wono mente wo kra no ayi grace mente wo kra wase na wokọ o se akra nya 7 years yetimete no wo tene ma hwan sabra ni mo ja awade me pacho nyame na akra ni we bo ma me busuafo emfa yebu awale ni sabra ni kwa mu ti fie ba ko mu dadai ba ko problem bi enya mai enti wo ti no 7 years no wo ti ni na kwa akwatena no wo tene ma hwan amane maame sa na mra de ka ye mra ne ka jo sete maame ni wo ho mu nya awade ti akra ni free maame ni nche ekọ maame abro wan tete no eyo mu hia mra ni ye ni ye nya nsamfo na ye de mra ni bi me pacho nje obobo me wie no na me ye den me ne ka asem bi asem no ye kura branche be wie na no na wakase asem no nye no kure ti me ya madwe say asem bi am nya branche be kasa bia ese me record wi ti ohun ese me ye den obo me na ye kasa bia ohun ese me record wi ti me fa me bible na me kwa so di machi ebe wura aso dem ho na kanya nyakopa don say satan no mo start aso le don maya ka ban te be gu mani mase jere me so oje phone na free me sam
nti nipa mienu miasa na mababo say na ha na mba beko na me say sada me fa phone ne ma no nya lo to phone ne ma me ana o je me je phone na ye peje sa na di wura wa sori dem ho wa sia dan no pa ye meko fo ne ya sha program se be se my day e de ko no ana pa anwumere na abobe se 7 de ko no and what wa sori dem ho daburo wa je phone na o je phone ana odi wura mishi wonte ye wura mishi wona sofon ne yere ye den e frɛ ye na ye tena ase na mo se di asem na me cheche asem nyina na sofo se what akrai wo so akrai oni ma me na atete na anti e sa akora wo tene sa na akora na e sa na ontumi mfili enyini nti ommo de anoko fa akora ne bra na obu kotoje pa mache no ye de kokofa akora ne bai okofa akora ba chasa branti e ma menya ahoto akora itra me nchen asa wofo woni wo bedi agora e twasa branti ti akora so ontwe ne ho fi me ho na oyesa na mbisa se date na akora ne ba me nchen na oni mi di agora na wo tia no na akora ne ba wo che da me je me ntia no enso akora ne ba me nchen a na why de what tia akora so ontwe ne ho enfan fi me ho no tutu nsem go akora ya so nti oni fa akora tugu na so so de wo ai memenye ma da sa wonye ma me ma wonchen nti esa na eya meja me di ya me fon ya tan me hwa na e ko na eni soso na me kra na se meko ose kokon me kan wan kasa wan nya hwe na me de minim se me ne me ba na e ko me sesa me nwema bibia me abranche se won pene ma me fa akra ne ko ne e fa ne ko china me hwe ne ye ya wan hwe ya na branche akwaje me nko afiri me sam na me ye de me ja akwa ne ma na me ko na me ko bo ma busuafo ama ne se nya branche ye ni o me fa ne ma e me ye complete da ba wedie aburo me so nya branche ye me ni no omo frɛ no oso wo ma e ma chena nye wo ma be se 2 weeks me hu ni pa akro to ne fo na obaye nti obaye no pempanyefo mienu ebe ka me busuafo no mo tena ase me cheche ase me nyina no mo say sa busuafie ho de amomode anwe de no nko ha dan no ntu fifie ho na ye di ye tu ye na oko no ka chem so be friend okodu ya na le papa so frɛ me say sa me ma metra wale na se a oba be fa akran de akọ ekuapem betra wade na se wa busuafie ho na be ma no me wo nyina motumi efre ono wade na tira busuafie be ma wo ye wura mi kunu be wade enwade fa abebo bra fa yire kwatra busuafie abusuafie sai besi de na yire ton ne ho ton na so ho aton abusuafie ade e ka mo nko bo pata me so motumi ya onu su na me so mi su nyi nyina abrante ya adwene mra fie me se papa ikasa awieye na me kuro so frɛ me se fie na de ko me ma me frɛ ni biom no ye den obroko me lai me nteme banka na me ye den me ka cha ma me mo se ne ekoni o ti e be ya ne den na mo se me de me nya abotere na de wi na Akoma ne nesu ne ban che wan hwe obekọ na pe no bo wade a waje won kwa afiri mo sam na me twen ya ma asem dwo na me ye den me ko okuru ni so me se me kwa akwa hwe me ba o ko fa be oba akra ne ko tam na me ba so oje akra ne firi mi sam ma wan fa akra dabi wan fa ma me wan fa na ma me koya abrantie ono a on pese me metete me ba no wasa akọfa oba a wawo mienu esa de na betene fie ho na me se ya eche se atete na wo tete me ne wabusuafo ya mo pese me ye de me ko na asa akọfa ofro ho me ba na me akasa metete ma ade no so won pese me fa me ba wo mama me abefa kora no ko ho 94.1 na ye de me Christmas iba bedu na me ye de me to dale me se me de ko na me se ko me ko ye me kra me busuafo na me de nwuma yi ko me ko ya abranje so wonye nwuma no emfa ko nwuma de ehu hia nti wonye nwuma no na me se saa mankasa mantintasuo Ezra 94.1 de wi ana ni abre na ode kasa me hwe ya ni abranje ba bi odi me bekwa akọwie no me nkasa
me fa me shi me sole ayen ene sa de yan cost of ma me hwe me mfi ni mpo mo ko sof ma me ah say bia sof ma me be ka ma na ti asema na agyenwa me mfi no na me fa kwan foforo na me yedem de nyoma no ko kire sof ma me na me say nyoma me dia ba sa me de bra me ba so wo nye nuama no mpo na me yedem hu ne sister ba ko na me sa de kire no say nuama a me de ba ya wo so onyi ni eya obanentale akropong na sakoya na se bia woto ne ma nentale bebere egu ho afofra wo de kwa ma na be ma ne so wo ma me pacho ayi producer gina ho na ayi ne ma no egu so ha oh momo ana akua be yi egu so akua ba gi yi egu so ma me na momo mfa no ene ma no kama na de wo bai wanya sai atama wo kobroni ba nyira aka mo yi man pacho na ne je ho pa mo fa kua na ne je ho temeta to ma no sai na ma na ne ge broni ba pacho oh ne broni ba yin so efe enti eniema wo ba tan wototo wo de kwa akoma ne ba okohwa ni no de ama no be ma isi da enya de ba ma wo de ayi eniema ya ma akora no niema no na ye yiye no akua bag ye peja eniema na efe pa wo de oyi anu wa biye mo mo hwe enti bra Facebook aha ye Ezra 94.1 FM oh 94.1 oh oh ube mama raho ano pay amen teme banen kampo oh Ezra FM adomoswo mensu about time osu bra Facebook Ezra 94.1 FM Ezra 94 entabi ne mono odi bra ne berebi eti meni di enti ya be ma no na busuafo pese de bakro wo mu tabiri no different some boni ben no de aye won mo de ye punishment e de ama no boni ben e na wo de aye be ma no be ma bright dako enu maame mama odi ohun mama odi ana say na Maa Akos minim boni a grace edi aye wonu mu a omo pese wo mo gi akora no edi free ne some de punishment edi ema no ye beba ho ne ba be ma no so because areho eni ma wo toto ya wo de koma akora no enye eni ma se bi a force ni ma bi basabasa bi eni ma no ena na nakua eyiye no peja atade bu mi ehwe atade fe eni come on baby enye ne ma dada eni ma mo no eti si den wo ba time to ade abra ne ba akoda no wa abandon no wo ba no wade na de ba ne ba bi no watema akra ne dware wa ma na mfa na ma enti no wa to underwear say oh YouTube Ezra 94.1 FM and also Ezra 94.1 official Ezra 94.1 FM and now Ezra 94.1 official and a Facebook Ezra Radio and also Ezra 94.1 official ubetimi abomodi anu wabaso nyema no ena na nakua ebie mu no pagya paboa no ema yenhwe paboa na efe papa enye ba akokra ye mienu we kra de hye wa pagya ne ye good paboa no we kra de hye ne robe mu kama yentia no we so fefe kama wudi brother behwe na wo se befem adi ade ena no so de hwa hwe person fe wa hwe ne fe we de be kom yanka me fa hye ene e boy we me de na beta amusa e be kom yo enkom yo ba bi e be de da bia ya se mo me so ha dwio enti hwe so wa hunu ena bag no pagya bag no chain enkura chain eka ho bi ena ne bro ni ba kama wode kwa akoma ne ba yo a ena ma ache ben afa bag mami mami so wani so ade afo what a wow mami ba me ni ne ho aguro mo ma me kwan de me ba so me ni ahoto ho hwe bag kitu bi akra nke wo kwa sorry a eja esenikuo mu fefe kama nanko wade komata dudu wasai ne beto wei de akọ mmema ne basa me kwa broni be minto
because we talk crack we call ya no metutu na say to we o papa na eto se me pa mi sika beto do ni papa o call ya no metutu ase no what you na yam na wusu sika we de toy enie ma mo no nko a na afiso aduru nti o ba kan wa toto wa akora ne ma we want to me mfa akwa asori kama ekuya ntade kama de kwa asori afia aduru na wo ba no wa tompa boy wuni mu paboa we ebu bronya tade wuni mu nebu Shatta Wale wuni mu nebu Shatta Wale kama emuno enye force Shatta Wale emuno pipa na bubo bomu kama no ba tie de ba ne wo se me ma wo fa ma no ne wo side ni ma we afia wisa aside aba ahaw mami odi minim se wo hwe me mama edi asam nko ensusu passe senka wo bayi bride ko ena wo kunu hwe atade ne fe ade na oye ne sa wo ba bride ko no wo ba bride ko ni fie di de sai kwaku anase kwa me ni fie di bride pacho de kwabena o de kwabena wo ba kwabena ena susu passe ukunu ya woni ne wo akora ne fa abayi dwane ya ma me nka be yode awo fa mo amudi mani ma me koto amensu me jimi menim na makowurem anase wo kunu maame se we ni kunu maame enti se ayi maame odi se nka ye ni ayi be ma wo ware ne wo kwabena ne maame e na fa kwabena e di dwane ye e na wo ehunu a maame nka be ya wo da na me bi se wo nka be ya wo de se wo bia wo ne ba na wo do ne ba na wo se ma tam na brewa me ne kwa akwatena what do you mean sana wo se what do you mean omuko wo se wo ba no bone wo se wo ba no bone oko ba we hwa oi yo so ka wo yen wo ka ma ne ho sai wa hwehwe mu asa wo kro meboa wo ko mu asa wo hwehwe mu wo ko mu asa wo hwehwe mu nyina otem kwala na mame na sesa kasa gu fidie ni mame ona so on hwe nkwala ni yie on hwe nkwala ni yie me pa chan Penyin no ne wo miasa nkwala no maame no ene te wo mo nya oba okoye so ne wo ba akoro so the same time sam akoto so chasa maame no opa cha so no kwa na nim ba tete wo wiase mu enti ni previous awari okoye nyina nkura no nyina oni kwa cha sa wo se wo aba ta di po ba to bibia ba wo ba maame no wonya fie sai okay ka kwa service sister di obebo na ni afi na ni afi pa ade na wogire wiase ene wogige matai ma di fi wo mo nsem ebia na matai na mo be ebia na mo be na me mafaka me du wakota me ba mafaka me du kuro bu makota me ba ye me hwie enye yi asisa ba ye me dan ye chemi enye yi me na nyimo ye me ana me ba me na nyimo ye ebra be ma ni di me na obaji bi ma me say ye 3 rounds wa edu sika wura na obaji anase wan wura na ho hyehye me no wakasa bayi ma se tubu ase na wo se be hunu se ho hyehye me ba na ade ne so eso ho hyehye wo ti me baji last aboa obaji bi ma me Ezra 94.1 FM wo obaji bi ma me pa cha me wo ye po ye yom operation wan si hompo da kwape metama akora de nanti am se me kwa kwachia wo mo samna wan sidi mpo ebi mpo ama sanka ye yam operation bon fa yam hyehye se oba ba chia na se wan si woda eso aba ne de wo praje na so anya ne dia me akasa betete me ba anya ne dia woni ni kunu se wan ne kondo awo ne nkoda tete a won koye ayi ni bi your friend say ba ko no mo di chef di mo no o nyankubeta wabon won koye bi na wonya akora foforo a wo betete no artificial insemination is incubator to aso mama ya to aso Ezra kafra 94.1 be hunu ba no wate be hunu ma Grace mude me yehu ba bi akora no owo ne maame no wakaka ehu fi otimu wode ne baba to aso until the nursery ho nte eba ne sa no me ka anyeshe moya kafra bibia be fine Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 nte me pa cha me se me de bedam and abata bia ni abre e hwe ne ba me so ma sikrekete se de bia me ko ya wanya rade me ni bompu ni fu a ka me ko ti ataka ma mabiom
ti me se me ankasa me hwe me ba no enu ti na me dia bedam mo nyi me ba ma me na me hwe akora because nkwala na mo ate wo me nim de we nkwala no omo situation etie ti na me dia bedam me sere mo a Oban your friend saying me pa cho the princess Ayabia me pa cho we fie saying me pa cho wonya 7 years 3 months mo ani 7 years 3 months pa cho okay Francisca Ayabia princess Ayabia sorry Princess Ayabia pa cho be ma na ode ne to wan me pa cho de ne to ne nuaba na obedi watem no me pa cho de bi ono de oh you good me pa cho you good dia no ono de onye me boni bia ti wonya wo boni bia no nka hwenfa no ote wodi no eno no ope wasem na awota no akachira ka kire wo maame se ba me ade a wo ya ne nye me ni me kwa ya me ni me kunu ya woi me kunu maame mesesa me ma ya na me hwe ma ade enti maame se wo ti se me kunu maame aba be sesa me ma de free me nche ya maame de na abeka enti ja wo bi body na wo ye ne sa ne hu so ye Francis Ayabia 7 years 3 months Princess 7 years 3 months and over when you try to so cry ya da ben me pa cho die try to cry when you try to so ben if you say ni me pa cho be 6 months be bu su min sie mu ni eno no sa bra no no wo awisa ho me pa cho okay ya beba ekwia abedwafo aka we ya beba beto aso na mabisa no question no na ansa ne beba beto aso ebisa no Ezra 94.1 me pa cho fre an bra na mo me yankoya nim fre an bra ne yankoya nim na yanto aso because stories na ewo ho no na ye wi a ye de ato aso Ezra Obofour no so emre kwa na ekro nti mo ma ye mame ye nyanwie me ba bebisa questions ya hodo wate aha se wa wunim de da ya nim ekurafo ni nyanka wo so mo hu hia Awurade pa ye ba bedidie yi wo papa ti ase wo papa ti ase wo papa wi nu anya fie sen me pa cho na manya be 30 years o anya se na wani afi nti wan sheda hunu pen ne papa obi o ha ne ma me kra wu ne papa nso awu a small age se me kasai ebi ni na monte so esresre nuane edie no kra Christmas edie no mbedie no kwasem nti ye ye o madwuma no abakakra bi masa ba so ate sure ho den why okay nti aha eye Ezra 94.1 FM and Afia Ezra TV makosem dwumadie no na wo hwe na wo tie no na ye ne efiri obezimi nti saa de ne kan biom na Awurade kama koma se wasa me den tuma ba one man see so nyanto was ye you know one by one beautiful e fama me wate da be na wo Sunday na de na aka gu so 50 cd na me homie ensi so na isa 3 days 94.1 FM ye bia na timida form saa timida hona na ma me ba no send 50 cd se on send mra hama me na me ka gu so se Awurade sam ya de no nyuma de kura e be ye me homie a enyeyi efiri se me send iska na edi be 1 hour Ezra 94.1 FM. Yeah, make us media bedroom. God is good. All the time. God is good. Nasma waka bia so eye no kre. Na me de eye me de se wa so ahwe na wa hunu bie. Na enkoye se ye ne ye ka no wate bie. Na emomu no wa ankasa wa experience wodi. Na eno ye kunafo ni nyanka ne bobrofo yi ado ye ya na wo ka ho asem. I see. Ebenyamias enunti na ase ne mesi ya ba be ye biem jo intina ekrawo okay ode tuma onyame onhira obaba nyame ma wonya dance di ebro so sa nia wo hwehwe emise ai apomodin bru bibia so because time at the chronic show hono na wontumi mpo nsore ma adwuma nanso nyame yifi wo ma wona enne watumi abeye adwuma onyame hwe ne waye iso ensai ma wa dance die fufura eno so beye kranhye e bia mani pa fufu enti di asem na wo ka kire wo bia enei wonya ne de ye meka ne se obi obeti mo nka bia wontutu mirika die wo bia won famara
bibi o bia won famra na dance ye wa ha dance ye wa ni nsa ka me Ezra bi 94.1 FM. amizade enra fisa enra fekura erade betunis mama be ye ade a dama koma so pa amen onyame manenye say I believe amen sure papa that's so baba enti yes sister ena de ne dia ba no oni me ena me nsumi nim no me say ye nyina ye hia e wa ha na so odene dia ba ya no sign e wa na dance ya wo de ba sina bibi aba be shenebo ontumi madwuma ontumi sorry makate rade say 50 cities me ba kona ko sende no kasa gusu say rade ya de ya dia be hye hoyi mane nkoma me na minim ni ya e de ba for Sunday in 1 hour wanti biem bepe mo say odi aba betra no was I didn't to my back was I did better nyame ase e de biem na pesa won che na won so aye wodi ya twa wosisi ya Brabne be ya wodi 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 Mary Akosia Ade Melody Amuako melo onyame insha wode nkuranta de ntumanta de ayapempam ne kama ena wodi lace material ba ko efepa wode aka ho ede aba wo se wo mpa ne se onyame ma obema pa ya wo beti wase obedo na onye ho ade eno ena nyame ma won sanka ewo Yesu demo 2025 that is the first miracle de we ya no eno ena nyame ebema wo hia sa bema no wo hia no so ne mu yie wan kwa kase enye bema type wa mipenie enye type wa mipenie ya wo se nyame fama no no de ma wo eno ti eba na waso wode mpai bwaso ebe ye adwuma melody amuako nyame onhyira amen Obaba Grace Obaba wo si ato wakoma so ye nkwai mampa chao meso anyanka moda makoma so pa meso me bae no nyamo ka nyina ato makoma so nso meso kakra me de wo boa omuni so nso akasa gu so menim so wa hia de wa bompa ye gu so me bo so mpa se wa betna ye nim di wo case ya ba be ye we no obesia ba bie mu no na bie nye case because oba ne de won sabeka na emom na eye adanse de fofora wo bedi no ha ama mansan nyina tibie onyame nhyira nti Oba Grace ono so beka na asem no ono so the 50 cities o se yakunafo ni nyanka ye kasa ya to na koma so eno nti ono so ebua wanka bi ahemo wan prepare na so ato na koma so nti nso ye odie nyame be mu adanse die ogre nti yemra na mimi bi se bisa me se misa na fe yankwa homa ne so ne be ma no enkodi nkomo 1 Bema woni ne ware afi be mu Ezra 94.1 FM. Afi be mu na mo ware year 2015 and na mo oye wo ho ade akasa oh okay nti mo ware anya fie se ni 2025 mu ne 11 years die mo ko 11 years okay nti mo hia no mo twempra kakra sa wo ko ye ho ade ana me pa cho etna kakra bi anche die eno de koye ho ade no okay na mo tena kakra mo twempra kakra de anche o ni sunu na te sai sabre no wo hu maame ene ni nua ma no musu kakra be ma no oye be ma sabe ya ne bobre yeye ni sika semu ni kasemu ni niye ma bi a wo ye no na ese be ma obetumi na ware abobra kwa wiye me pa cho me hu no wan teke ahyen bi sa me hu sai bi a wonya na se wo ye ususu se enye se bia na mu ntifi kro no awukọ beda ni nti de wa hu no no me pa cho me jitum sa anasa wo hia na mo twempra no wotu akwatra ne so ana me pa cho da bi okay na ni sika yie mu ni nyina wo hu ne se ye ni sika yie mu de na nsa da ma papa ade no wanya adwuma
Me pacho na adwuma no se nhyɛ da anya yi papa. E di adwuma na no ye. Me pacho no chika. Ɛna na won so ye di adwuma sa abre no. Me pacho me yes interest. We is seamstress. Okay, but wo adwuma ne de na ye. Me pacho. Etu hu ade ye no hwan na fa ho ka wo no ana wo ana ye wa de. Me pacho me yi bi ono so yi bi. Nya di bom ye. Ɛna mo di bom ye. Pacho. Na me de na hu ya me ne se okay mu wari wie ye no edi sai ansa na ni suban ebesesa ne sa ne ma. Me pacho best 3 years dey ko. Ansa na suban ne besesa. Be ma de etina be ma wa ye ho ade kama suban na ansesa 1 year ansesa 2 years ansesa 3 years ena ni suban besesa. E de na wo ye ma ni suban sesa. Me pacho me nye na hwe. Ujidi. Ye fake be ma ye nti wonya onya ho kwadu mo. Me pacho me nye na hwe. 11 years ya wo ne be ma wade ye. Nye na hwe. Ujidi. Me pacho. Hey Grace Binyuni. Grace Binyuni. Bema 1 year ansesa 2 years ansesa de na besesa na 3 years. E de na wo suban sesa along the line. Me pacho me suban sesa ye. Wonu aduane mandi. Me pacho. Wo si niema kama. Me ye bibia. Wo bu no. Me bu no pa. Ni di na tem wo ni pem. Nyojo no wo ni pem. Me pacho David. Wonyama wo wote ho. Me pacho oni bi kura me yi enwa. Bema ben was one poor bassy. Se sana wo kasa na wote ya. Enwa sa oni bi. Me ho se scan ni boto me kwa adwuma me yi bi to ne table so. I see. Enti woni bema tena afa ni so bi ambesesa. Uche ne tiase bisa ne se miwra. Na mi hunu boni amaye beta sesa se mi hunu sekane no. E de na sie. Una me bisa wo because on bema tena niema koye na suddenly obesesa. You have to ask oye wukuno. Se bia de na asesa de na waye de boni bia wunimu ana wa mi sa bibia sa. Me pacho me bisa kra honka. Ade mu ni nkomo wa wade ni. E di nkomo ba nsa da nya bibiri sa. E di nkomo ba nya bibiri. Mu di nkomo nso nya bibiri. Adan. Be ma no do de. Wo hwe ni ya ni wa ya wo do de. O to make us odo me de. O to make us also odo. E de na wo ya na kire se odo wo. Odo ye action de na no wo ye nya no hunu. Me pacho o ka sa me hwe ni ne ya ne nnuama me ka chen se odo ne de o ka wona no keke na mfi na ku. Ba do de na wa de nyina no. Pacho. O wo hia no na ono de minim se wo madada but wo no na wo wo da before wo kweshia na wa was saying me pacho na ma wo miensa wo di sie no na wo ma ne hunu se wo miensa e ma ne hu ono mo ne ka cha me se wo ma miensa ba eche me kwhwe na enan no wo ma nan e ma enan no so obi an ne ma me na o nyina afiri ma me kro me pacho miensa no efi ma me kro na ba ko fi ma me okay no wo kwa sorry a wo ko ni bi me pacho ai munyina ma sorry na wo kọ ma ku obeto ho no me pacha enti wo sesa ye no ni ade no bia wo bo sofo pani ama ne yese bia kwan se na me kro de me fa so bi nim ne ma ye no asofo mu mi sa ne ma me pacha no de sofo ba kona obo me na kopie nanim edi mata me se me bu adwaman na ona nkasa bo de asam ne koye ko bo na ma ne se one me akọ na papa ne frɛ ye kwase da bi after church na me cheche ma se no cheche na so no ka che se me de oni me nante so for ka che so oni me nante ya che na sa adwaman na o kan ye de on twensan kwabena se wo adwamanfo ade wo ba chi so be ma bi si so da su nsam wo de me ma wo na wo ba chi da eni guase keke me bi sa wo me se wo ba chi da on che me body na so for na me sa ne sa da kwabena wa ko chi wo yire so sa be ma bi sa ne so wa mi sa no o bisa en wo se de yi wa nya no ye bia no ka se wa pa ma che no so for ma ne pa ma che enti si den wo ka che so wo adwamanfo wa bra wo meto wo abra kasa na se be ma no ye frɛ no a wono de wo bia no obekasa enti bibi ho ayi pia sa wa beka me pa cha o hu se me ne be ma mpo gina ho no akase sei ono nko wo be ma bia ho da on ka che so obi abeka che nsemre bi na be ma bi no ta da ho na me pa cha da bi I see na wonu e bra wonu ne 11 years no wafo achi an wo me pa cha da bi okay na wosu wo ye no wo ma me be fa wo ko ma me ho okay nti wo ne kwabena we ye bra mo ya adore ana so ma ware
Ah, me pacho Sunday na yakoda kwesi ada yakọ ye bibia yakoda ase kwesi ada no. Mo hu ade ye no wie ya mo kwada ase no. Kwesi ada no. Yo, eni efoni na da so fefefe no ne e wodo foforo dio edo na wie yo o down enti anwum no bo wa kire de me tui bo wa kire na wo hwe sede eyi kwabena edi grace eti ato ne na battery na wode ne nsa ba beto grace so abasa na chese wutumi sesa bra ne de we twape love no odo ne de na koba ne sai odo no de na koba ne sai na bonyu no abamu bonyu no mi hu kwabra kra nim yi o bonyu no abamu aha kwabra benya fiesa obenya bese 46 de kwa de obenya wo che no ana wo no che ono che wo panyi wo fa ya fra kwabena okay Ezra 94.1 FM. Ha, tie jumpa 94.1 Ezra FM. Adumboswo. 94.1. Sorry, the person you called. Yeah, friend wa fa ye bese afra biem ish sa try biem de wo try bia na waka kire me ne ye de atum na ye be fra akopim so be fa because ye hia ensem we kire mu sa okobo ne yire sa be bia so sa bia nya do odwamanfo de e wono menti ase de bia rada na sorry no wo jai anase odaso akwa bepem ne yi me pa cha sorry no kwa no wo jai oni mu sa no mo kakra ono tie nyina no obro ada na do ho kame no ana obwa opera no pa o de man awia enwumra na dwo be tambia opebia o de man on fa ho kame no because we mu na mema no ya no mo wo how mako bi obat ya na wo mo ntanka ntina me di wurewura ho no sebe ya wo ba no obefre no wo do ho kame na me ye pa me ka se todro so ba mo wanto wan na me ton se me na be woro na afi na be yi na die mti wo ka ne preko wo be ka na anye ye nwanwa mo asem ekopie wo maame wo nseno manimu da ma mo si hu nkonya 94.1 okay bra edin kan no de obefa wo ko awisa na mokokọ tena wa ensinum ba efie ho no woni sinum ni problem o ma ba esiden wo how start efie ho ko ye nia mo nsem bi e che wa ase no wakuma akohia 94.1 me ba be ma na me ka so se nsuo ekwa akwadware na o de support tum na me kuro ba be ma ne ba ye so be fa nsuo no e de akwa akwadware ana me ba ne kura robenum ana me kuro ni ba so kura robenum ana mo twe na me sole fi na me sinyama na me sole fi nyama no na me kwa jinsu no e de fi o me elu nyina nsa na me yi sapo ne fi na me de ma me kuro ni ba nsai o fa nko no mfa nko dwale nje yesa me ba ne kan sai roba no ma ne toye na o kan sa me so me ye den me tia ne sai me na me toye nti dien ono so de ko dwale a e ye nje o fa nsu no ko dwale wi ano so be de ebe dwale nti saa asem na me ba ne kan ye no na ma mase ne makuma no sorry ye ebe di mata omo ba me ba ne so abebo no nti me po bi dan na me de akora ne ko wura mu nti me free fie na me ba ye na me isi nyoma na ansa na mase so be ye de ebe ja me ko so di mata ma ansa na nkoma so beto aso sabe no na wukuno we me pa cho no kwafu oba ye ne die ne si me pa cho medical friend wa fon so ansa na oba ye nti oba ye no o so woni omo kwa akokasa nti asem omo kokan ye de mintumi nni ho adansi sabe no wakuma no ne was no na woni omunya akasa bi afa saa adwapai no ho asem no ko ni obi ani na we misa no se aso na we di asem nkan hwi o ada ma ye boni bia na we misa no me pa cho be we said na was nkasa o me pa cho me ne kapa me no aduane ma no bibia omo betra ho che me pa cho omo be di be se 2 weeks and yes anto kwanko a komi so omo ko Ezra 94.1 FM. enti sesei akoda no
ena wo pe wa de na wa je no ebra aso di akra ne ko de din ka o si akra ne ko holidays e wo ho no na okodi wo amuka se won fa ne mra be ma ne ka se on fa ne mabie mu no na mo gya ya wade me pa cho de be meti awale na se won na ye me wanwan because obi a woti awade ase na wunya ye na be ma gye wo ba akwa ma wa ase aka kire wo se akra na di 7 years ntiri otumi che no za 7 menti ase munya ya wade ji woti akra na at the age of 7 years ayedai edi ayedai me pa cho me ntumi hu ne na adwen pa mo police station bi asan bia bi edi bi ni wa say bia wo de call ye say ansa wo de ba he me pa cho de be ma fa nko police station na wo mo wabusuan so amane ama bia wo ma frɛ be ma no emisa na kora ne ho asɛm ansa me pa cho me be bo me busuan fo amane njo mo friend no so wo ma nti be say 2 weeks time ansa na o friend me say obeba ana obaye nti obaye no pepanyini ba ko sa panyini po me ne na kwa soro ye hwefo ana asafo panyini ba ko ana me so mabusuan yo tama wale ne chini ma me no mo tena ase na me chicha asa no mo kan ye se sa de a abusuan fie no onko pedan na ye ntum fefiri ho na ntokwa ne ya do so enti o ya ka wie na me kogya no kwan no so wo be frɛ me enti okodu ye no na ne papa frɛ me sɛ me mansa ma metena awale na se a awabusu afi ho a na se be ma no ye ka che so onkopɛ dan na muntu komu nyina no wan kwankopɛ dan no me pa cho da bi me ma metena abusu afi ho metena ne ba no ho me ya so mu anya adwuma oba be fa akora ndi akwa pem enji sa me phone ka ti wie ye na me so me ka che se afi ho de me metena ho de me metena ho china na me kunu frɛ me ofra me okaja me sa fie na de ko me ma me mfre ne biom no broko me lai na busua fie nkwa na mo pese wotren me ntumi hu tam oye ho ade yin fa na no ne wote na ye fie wa han wo wo di anasa yin fa nsa na me pa cha ona nkasa na wa ha da na me ne nyina te wase kokon ansa na papa ne frɛ ne sei obekwa apento omra me hwe ne kooko so ma no nje okoye na ka na wotwe na sa na papa na toka na man papa kwaje ka ne free ni nsem nje okodi ho no na ma me nso me yede obeka ya me nso me kodi ho ma sa dan no na mo han na mutu mo firi ho no fiera na gifri mo ho ana muntimi san kotere mu biem me pa cha da bia fiera na anye etia den na muntumi metere mu biem ana kokoo na no ye na odon ani ntira muntumi ana me pa cha no fie no body na allowance winte me ankasa me bra e ma me dan me ankasa me bra ma me dan wa ekropon ho a bitima ansa na obeya ama me san ekọ ewusem ho a ehun confusion bebiri aware na gu me pa cho me ja me woni ni hia ye se okunu ne yirin fie se ni me pa cho me free one 6 months mu a busu bi nsia yi mu a ana wo kwai no akofo oba foforo ni ne tie busu afie ho me pa cho ene ne da edan ni mu me pa cho e wa bra mu nya ya wade ye twetwa mu me pa cho wo fa ne san koma me pa cho eti wo kwai akohunu wo ba ne wo hosa no ye dan me pa cho man ka hwe ankere oba ne su hu me pa cho ai be ma no hu di asem no ka kire wo me pa cho hu me no betana ase bisa me kwa so na me ka kire se me de nyama e bra kwala 94.1 FM ose nyama no wonye wa misa no oba na koto no fie no ho asem onde me misa no ho hwe ada ware no atu wani su dada na because oba wo ye na wo kọ na be kọ no oba foforo sha odem na wa fa ne kusa no be ma no oye wo no akoti mu ama wade no na wani nyi hu biem adwe ba me timi se on pe me biem ti na wo tete me semi kwante me ko no wa kwa frontin ho no my fie ho bo na me bro me ka wa na me de se me bag sem bag me sisi I see and wa kwa fo ba wo ma say mienu wana ka kire wo me pa cho nkora ne wo fie omo opie ya na me ko na oni fie opie na oba bo nkora de amerika kwahia ne da anu yo I see na wa ma so fo ma ne sa aware ne ngui na nso so aware o mo be hira so no be ma sa akwa ba foforo abetina ho Ezra 94.1 FM ene free ones obi emisa na sembia pa cho David enti sesei be ma no atamakoda oba ya wanya bosome miens amfienson eni abosome miens de akwakomo okrobeto me pa cho ekuapem ekropon me pa cho efia wode wo ba no abrewa ni akra ne timu no unim ho me pa cho ma ko ba ko
Okay, nti wo behunu ho. Me pa chan. All right. Na nti wo bai ba bosumi nsia mu ne no ya ma wo ne nkasa afo so. Me pa chan maintain nka. O fra be ma no se the last time I man kasa. No phone so. Me pa chan fi say oba na ya busua ya kan asam na obro ko mela na be ma. Me ne nkasa. Cause say me call ifie ho na me ne kokasa ya na no. What's boni be no ya no wo de catch me. Ma me nya ne boni so betumi abebo me charge say me nu aduane mani ni ana say me de me ho kamem no ana say me ntumi hu o ma wo charge nkire wo bia me pa cho da bi enti ya hwefo ne atiefo ye guso ba mi a ono ti ase na wo neba ene ne wo ho de se ma fa akra ne de akwa me ma mi abrewa so wo hwe no wo hwe de sai na wo ba tan to niema to brodi ba ne ho niema ekoma ne ba eniema mrochi ya wo de ekoma ne ba wo se menye punishment be no kwabra bright dako ye fra wo fa me pa cho mo fa dako enfoni no nto so ma me ebra no wo ye ne ho ade ne yina wo fa nto so ma me na Obinim bright ya wo mo na betri no anka je say Ezra TV M'akosem ye fra no enu nti onyi ya no ke ye po maame number na enso so ye nim maame ne number de nim ne nkumafo ne bia number de nim ne number ye bright ye friend na wofa what went wrong woni wo ba jai wo ye na dwuma wo se ne ba wo se matama koda no eye punishment ya na bright asie ne sen enti asie nia na motwe na wutuo ne mu mame enti e mami hunu nia me kapote papa ye guso de fro fa na kire mu na yewu die nti a woni wo maame abrewa matuma kora na kopa ba bi ahya o maame ti ne suo no ama fa me kodwombra ebusia se wo ye oba na wie wo hwa me bosomi ason wo nkwa afitire oba bosomi miensani afitikro no emma wa chaki enyenyi nsan wo so afa no wanya 30 years 25 years wonya mema no poso ho a ene na me kanfo grow fine mojadro e dia ma wo eno ne na eboa emma siesie yen emma ye kama oba bia ye kama na nsan na me se grow fine no ye no mo na esiesie ni padua no na esan so boa yen